Ngizokwazi ngani ukuthi kuyi-allergy ngibona ngicale i-allergy ke le ngoba khona kwesikhathi uthi kuyiqondanela nje ngithe ngiyadla ngiyaluma mina le yami i-allergy yalunywa mawudla inyama uyalunywa inwaye lapho unwaye ngisho ubhozo nayo lolu zipho ufuna ukunwaya ngalo nalo liyaluma ufuna ukunwaya lona manje uyanwaya nje kunenwayo oluthi iba uyibona ngani sekuyi-allergy ke le uyiveza kanjani i-allergy ijwayele ukuvela ngako ukuluma so kungaba ukuluma kwamakhala kungaba ukuluma kwamehlo khona labantu ekuvele kuthiwe bane-sinus wonke umuntu unawo ama-sinus sidalwe nawo umsebenzi wawo ukuthi afilterishe noma ahlunge umoya ukuthi kungangena amagciwane ngaphakathi kodwa uma ngabe ama-sinus omuntu othize ene-allergy kwenza lokho ukuthi makungena nje noma i-dust omunye uthola ukuthi u-allergic otshanini medlule endaweni enotshani obugundwayo athimula unomphela uvukale namehlo kuluma amehlo akhale lokho kusho ukuthi une-allergy kungenzeka kube i-allergy ye-dust kungenzeka kube yotshani so kuyahlolwa-ke kubonakale either egazini noma senze le test ekuthiwa i-skin prick la sizohlola khona ngale kokuluma ezinye impawu njengoba bese ngingachaza earlier ekakhulukazi eziyingozi ukuthi umuntu athi hey akuvumi ngiphefumule aqeda ukudla into ethile akusavumi ngiphefumule avuvukale umlomo namakhala lokho kuphuthumisa kakhulu kuyenzeka futhi umuntu abe allergic ezintweni ezinjengemithi nemjovo ejwayeleke kakhulu ile kuthiwa i-penicillin allergy thola ukuthi umuntu wakwajova nge-penicillin wavele waquleka lokho kuthiwa i-anaphylaxis so lowo muntu uyahambe kufanele azi ukuthi une-allergy ye-penicillin qala-ke kwakunama-bracelet ababuwafaka ashoyo ukuthi une-allergy ye-penicillin namanje zisekhona inhlangano eziwakhiphayo umuntu uma kwenzekile waqondana naleyo nto kubalulekile ukuthi aziwe ukuthi unaleyo allergy ukuze singamjovi ngephutha ngoba mephinde wajova kungaphinda kwenzeke ngenhlanhla-ke zikhona indlela esizilapha ngayo so umuntu owaziwayo ukuthi unalama-allergies asevere kakhulu ukhona umjovo akwazi ukuthi ahlale nawo anikezwe wona meke kwenzeka nje wa-exposed kule nto ikunikeze i-allergy ugijime ujove lo mjovo bese uphinde uphuthume esibhedlela ngani ukuthi ngidla inyama kanye nami emhlabeni lo ngazala ngiyazi inyama lokho okukhuluma ngako-ke kuyenzeka umuntu enziwe lokhu kuthiwa i-exposure therapy makuwukuthi khona i-allergy onayo kodwa yinto ongafuni ukuthi ungayisebenzisi njengento ewukudla kukhona iy'ndlela ama-allergy specialist enza ngayo ukuthi okay ake sithi kancane sikunikeze i-system yakho siyijwayeze kodwa ukwazi ukuzenzela wena wenziwa ngendlela